Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salut all, ar nizement e lizer ke Lois Plan zo laket ar goz war hazet eno labor douar. Gouderit, cert journalou un tamm spécial zo skrivet evit ar beizantet da ditou ene de ce pez o nevez ar vichar. Meur a hini zo en France hag en Weiss, men da liez mat e velennet mem stitou bopet er journal ouze. Juliette. Ya, war lenne bet en bannet de leor gant i labour just a war. An vede, din d'an gwaz kema a hazetenou labour douar. Da gregigeti, lare debez kler gant prungatoire ne ra ket kazetenou labour douar ul labour propagande, o klas truskas o venochou politikel. A gervezi e plen a war an doare da ditouri. Klas ket deve reititourou hep planta reuz. Var a zemblant ar pal e jom hep direnka al lenerien hag an embregerechou a bei evit emban bruderez, hag a zo e metou al labour douar. Sed hai an diazamant kenta. Penaos zevel goulennou va ar model hep ma efe fu loret embregerechou braz an agrobouet. Un eil diazamant a zo bet kavet buan a warie gant prunkatoire, al liam striz etre a hazetenou hag ar syndikat penan. Da skouer, e pen ar gazeten reusir e kaver dan nebeta eiz den divar daouzek a zo e memes koulz e pen an embregerez a plaset mad en ur syndikat labour douar. A pra e jonj ar gazetenerien a labour vi seurt mediaioù. Gazetenerien evel ar yalin? Nan just a war bevet ve ar vicher d'un doare disanvel kenan, pa vefe ar gazetener labour douar peutramant emez gazetenerien al. O fal, a zo klask rei harp a kuzulioù, a setu ane den em veled evel loden deus bet a labour douar. Andraze, ne dalfke ninke barek var o micher, me ninke pelawar deus o sujet evit kas da ben labour kazeteni. Neke de hazeteni ez av goulennou doun makarit, divar ben ar sistem evel mema, ervez prunkatoa. Koumanantit da lizer ke Lois ar media enklas ket dizalc'h war splan.org.